bwanyuma y'ihanga rya Democratic Republic of Congo kugumana riteganisibwa bahekera ba ADF na no kugumana bategaza bomo muri Kampala. President Yoweri Kaguta Museveni na no wa Democratic Republic of Congo His Excellency Joseph Tshisekedi bakashara mu kutongoza operation Shuju mwaka gw'2021 ejenderiro kurwana sabahekera ba ADF omwihanga rya Congo abibabire basimbira makanda. Major General Dick Olumo urukure kwekweto bya operation Shuja kurwo mu rubaju rwa Uganda nagira ngo bageretseho kurwana sabahekera ba ADF. Tubakubiye tukute abamu netununula abana bato n'abakyala. Kati buli we tubeera mbiseera ebyera nga bwe mulaba nti tufunye mu nnyo achievements. Olabira ddala nti bye tukoze bituletedde okufuna space ng'eno okulaba bano betununula mu nsiko abana Uganda abanunuddwa okuva Congo nga tubaleeta wano ne tubaza mu Uganda. Abakongo abanunuddwa n'amagye gaffe ga UPDF nabo tubajeri ne tubaleeta wano. Kino kye tukoze tetukola exchange, teri exchange. Eri okulaba nti buli munansi addeyo mu nsi ye nga bamaze mu rehabilitatinga addeyo agenda abeere n'abantu be. Oguyagaruka yagira ngo irizuba urubajo rwa Uganda rwaherezayo abakwatirwa mu bahekera obu 22 baba bari aba Congo kandi nabo urubajo rwa Congo rwahereza y'abanya-Uganda mushanju hamwe n'enzarwa ya Ethiopia. Abana bava mu Uganda aba Congo bali 22 abawala 11 n'abalenzi nabo 11 naye nga bana Uganda betujeye eno bali 8 abave Congo n'omwalo omu naye ate ku 8 abo walo n'omu mu Ethiopia. Kati bona abo tugenda bazaayo mu Uganda tulabe engeri gye tuba rehabilitating buli mu agenda koleke yabadde akola. Major General Olumo nayongera agira ngo kwihabahekera ababatahiye ishomero rya Mpondwe Rubereha tabakatungaga beja batwire. Abana be buli Rubiriya tulowooza nti abamu babatta nenga tukyayina essuubi nti osanga tufunayo okubamu naye tetulina bukakafu nti oba tunabasanga balamu abamu balabika baafa ng'omuwala oligwe twanunula musiko naye nga twamusanga nga bamuse. So essuubi gye liri nti osanga tubafuna naye Katonda bw'alabye atuwadde amaanyi kinaba kirungi nnyo okulaba nti tufunye abamu nga bakyali balamu. Major General Robert Kasongo olukuru rubaju orwa Congo we yashaba abanya-Uganda n'abanya-Congo ko bagumana bahaye birukufa abahekera aba ekirije kuyamba abasurukale okubarwanisa bakahwaho. Que nous allons mettre tout ce qui est nécessaire de notre côté pour éradiquer complètement cette menace ADF et que la population doit toujours nous accompagner et toujours dénoncer tous les cas suspects. Buri hanga ryatwara abantu baryo okuza kubegese byakubasa kubebesa obuhekera. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi.